Sawubona sihlobo sami sakavuka udle. Sawubona Khunjuliwe wayelizulu. Uyathi kunenzaba le matima kanti phela imnanzi. IkuJeremiya 29. Uyathi Jeremiya 29 ngiyathi nelivesi oyaladi verse 11. Uyathi kusima umfunza uvalelwe emthoyi. Solo lo verse 11 uthi ngobe ngiyawata emasu lenginawo ngawe, yebo emasu ekukuphumelelisa, hhayi ekukulimata, emasu ekukunika lithemba nelikusasa. Uyathi ngesikhathi Joseph aboshiwe asejele ngelicala langazange sekalende. Uyathi Jeremiya 29 verse 11 bekafunze kanjani? Bekasho kona lokho. Athi ngineliso lelihle ngawe, liso lekukuphumelelisa, hhayi lekukuhluphekisa. Uyathi Jesu ngesikhathi alenge esiphambanweni abukeka njengesigebengu lesikhulu, bamkhafulele bamethwese umchelo wemanyeva. Uyathi belithini leli vesi? Belithi ngiyawata emasu lemahle lenginawo ngawe, emasu ekukuphumelelisa, hhayi ekuhlekisa ngawe, kepha emasu ekukunika likusasa nelithemba. Ngicela ukukucocela indzaba yaDavide. Utobona ukuthi lelisu leli ubona ngani lokuthi hhayi selisedudane. KuSamuel wekucala sahluko 24 kucala kuvesi 1. Kwathi Sawule sabuyela ekucosheni emaFilisti, watshelwa kwathiwa Davide sewusehlane lase-Enigedi. Sawule wase ukhetha tingwazi telucobo kulo lonke laka-Israyeli. Kwaba ngemadoda latinkulungwane letintsatfu 3,000. Waphuma wayawufuna Davide kanye nebalandzeli bakhe ngase emadwaleni emaGoga. Uyathi ngingakayi kulo verse 3 ubona ngani lokuthi hhayi lelisu kenyalo seliyanyakata? Ubona ngekutingelwa. Hawu mfundisi, kanti awuboni ngekuthi ushayelwe licingo ufunwe kuthiwe ukuphi solo sekufuna emsebentini? Kanti awuboni ngekuthi ubone kungena imali ku-bank account kuthi gihli? Yebo, dino letinhle leto letitawukwendeka letivamile. Kepha mangabe kuneliplane lelingakavami, that will unveil phambi kwakho, utawuva ngetigi taSawula ahlanganise libutho lelikhethelo afuna kukudingela. Uyathi ngesikhathi lesihlalo sekhashane naDavide lobe savela agcotshiwe, ngesikhathi asekhashane nekugqotshwa akhashane nekuthatha isihlalo sebukhosi, bekangadingelwa, bekungathi tinto tihamba kahle kani ubangwa ukuthi liplane lisengakacali kusebenta. Angigcine ngalo verse 3. Wahamba wefika etibayeni tetimvu endleleni, wakhanza kunemhume lapho. Sawule wangena wayawutikhulula kuwo, boDavide nemabutho akhe bebasekhathi kulowo mhume babhacile. Ngigcina ngekuthi kulo mbuto ubona ngani lokuthi nali leli plane selitawuphumelela? Davide wabona ngekuthi la bekuyiphalesi yakhe khona abhace khona, kuSawula bekusemthoyi wakhe. La Davide abhace khona, Sawule uthi mine angene ngitikhulule khona. Ubona ngani kuthi uyathi tintfo letinhle setisendleleni titawuphumelela? Ubona kulesinye isikhathi ngekuthi lokungema leftovers lekuthiwa naku kudla kwetinja, wena uve ngazuthi ngabe kudla kwakho, uke waphila yini lapho? Ubona ngani kuthi nali lisu selitawuphumelela? Ubona ngekuthi leli plane selisedudane ngesikhathi
ishintshi yalomunye uva ngazuthi kube bekungaba imali yakho yenyanga yonke. uNkulunkulu uthi unelisu lelihle noma kanjani litawuphumelela.